Aloha, welcome to Cardos Sing Along. Sing like Ben Bautista and Noraling Domingo. Round 1. Musta ka kadi itanbiag ko, siya kadipay imalaglagip mo. Nasyak man bilang tikas mo damagin sikatin na ar-ara pa akin. Nasyak ito'y awan pagdanagam kasarsarita daytoy ladawang. Ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko. Nagrigaten long distance na ayat itden na piiliw ken panas naginat ti oras na aglabas kaput karayo adi maipapas alawen agan anos tabiyag ko idayar mo dayta telepono rangtayan ta isega ken sugno tasiksikala inay ayat ko. Uray adayo ka dito'y arpar kasla si deka lagta kaniya taday tatimek mo nung manega umanayen dungo aliw-liwa. Daydi intugot ko sa pata inikot tatawan ti mulit na ipuso no gayam maulila at addamet iliw na ken sega Nagrigaten long distance na ayat itden na iiliw ken panas naginat ti oras na aglabas gaput karayo at di maipapas alawen agan anos tabiyag ko idayang mo dayta telepono rangtayan ta isega ken sugno tasiksikala inay ayat ko. Nagrigaten long distance na ayat itden na piiliw ken panas naginat ti oras na aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anos tabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta isega ken sugno tasiksikala inay ayat ko tasiksikala inay ayat ko. Your name is? Marjorie
Marjorie Mararak of Vacancy. Good voice.